Hadirin bami ke hukum nak sarkar jala bakamla ban pentrekam ya ka reservation policy claim ka roster system kum tagi he ka seng hinyotrap youth council HYC sengkme kale ben kendu akamie jong simbol menteri ramba ka jala ba preston dan song aka jingelam president ba Robert Jun Khajiran ban IT ya ka dorkas hakti ur Preston tensang halor ka bha thungkam tungjam jaki jat bang khasi jaintia bat garo kapala tep kum ka reservation policy ka sengkala percaya kani ka benta ba wanra ka sarkar namar ka ba abjingma ya ka jat bang khasi jaintia namar ka bon ka jingno jang ka tara jor shaki jat bang garo 80% khasi jaintia shani khasi jaintia hil 80% khasi garo respective ki apply no apply respective jo ka population ke bangidam respective lagi dia nam deki permanent resident of district ni ngatrai kum gadak ka jing buram ki garo buat ki basak ne ki ai kin lay apply di CCT kenang makan ne kata ka 40 kin hari ladap ki kwa banyet na palat ya kata tinggi la dong baka reservation policy kala anak silang lupa justification kumno khat lai lak tam bat upra lak tam unya ka ju ha reservation policy there fin page ha national reservation policy ki OBC ki kham yo bun nama beli ki kham bun population SC ki kham yo bun ki kham bun population ST ni yo tang 7.5 nama beli ni duna population bat ada pulinya ka reservation policy ka bala snana du tam masjid makhlia kong ba ka jinge pen page 40 beti long based on population ti hat andrei hatu ko pot ni ka garo population ka pun nama beli kadang di otam masjid ka otam masjid ti garo population ha sam wat hadu mtaru ki jandon atlak mo ti hendri kum bakalong mentate ka revision policy ti ka apply bitang yo tribal bahasa mekhle ti kata ka gap haka population tu kala jangai ti haka badi bat katu ka government aided institution ro ngala de pom ba kala di badan bit ka flat 80 combine shani but flat 80% sha garo hill khnang ba kan ne kata ka ngin omno ta cordial relationship rei la da kamne kani ni gawi ka bahasa panmi ya ka thma po ying no beli kani ka policy boros kata ka don tangba nomor komdon garsta kalong ni le omno rim ta kami hap roster kan spell out kan nusit hanu kalak ti ni la dong ba haswa pentri kam ya ka roster bat haswa ba kani ka jinglum jingkhen ya ta ka bui mo kan kum ka roster kan out in the public domain but kan new recruitment kan start kini happen baik pada pimpen baik haki government and institution ro kan create problem hakini ki DC ro kan create problem 50% khasi tika khen kin don 40 ti 5 part kadi ada ST katuru kalum jingkhen kin la ka don kata sebum ta garo mo haki katu kan ki post ula cross ya ka 40 ti kawai naki kategori kalaban di other ST kaduna ka shift no shawai kan nomlong shu ka jo te ti hendrai kalong ba ka roster ka jongi ba ka reservation policy jongi kam apply ya ka promotion kalong ba ada entry level tingin base ba ada entry level ke roster kalong kum ka register ka ba lum jingkhen tang ba kata ka jinglum jingkhen om dei ban sulum seniority ka di ban lum kat kum ka reservation policy kat kum ka entry ka kirung as khasi ni kirung as garo ni kirung as ada ST dan as OBC dan as general tenre ka di ban lom ada entry level pat kanom di pandai ha ka promotion kanom di pandai ha ka deposition but katakan ke roster ka more or less kalong kum accreditation list tang baka kaya pair ka khambun jingin bun jenat kin ka roster